بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصوم وغيره في عشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم عمل صالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عاشر. اليوم العاشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر سنة المادية والباقية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر سنة المادية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. باب استحباب صوم 6 أيام من شوال. باب استحباب صوم 6 أيام من الشوال. أنا أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من الشوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه ترتسوي هجريا باكله أني كمناني أني بيناني أني وورو. شهر الجمادى الأولى ميني هجرة سانكالو دورنا بيسوني وطنائي. ميلاد نصاروكا جاتي بافلا أني مغاني ناني سانكالو تاني كلنا بيسوني وطاني فلاناي. mbe dawda bu masjid raja wambo kono darasu gali hafiz an-nawawi aka kitabu kono riyadu salihin bonda munu kalanan ka bonda sabado misanan ka do bonda nununa deresu temene ka hadith allaba o yasoro wati yansoro deresu ko fe doyen nin kalike konni hadisa laba min fule nyinyi yala nimba irana nimbe kise ka ke delilaye ko la horoma kalo mo be se kusuwa parce que hadisa nyen la horoma kalo isunni fo yala be se ka ke delilaye ko la horoma kalo nani nyamariya dira mo mai ka usu ube ka su ukono
nko kofe mbena jabu nati parce que ntumbe hadisa mbe kodo de do hadisa ina wakati tunka suru bo hadisa mi hadisa labai mujibat al bahiliyati ka hadisa an kambo hadisa de ma an abiha an aw ammiha annahu ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemin ko ale nana cidema sanfolola akalla halakani atara san dafala sagira kana cidema sanwure o ako cidema imando dewa a ciden ko e jonye a akunne karasa de sante mene mu'min nani maya bahiliya ne yode a ciden ko kalla halani kake cigo da yelmana munyi kalla halani kake cigo yelma ako depuis mbora yifeya ma dumune ke mammi tile kono manan tumbe sundela a ciden ko yila irella jaba sungalo su ani ika donsu kalo ika donkelen su ako cide ma do faroka ciden ko kalo don fulasu ako do faroka ciden ko kalo tile sabasu ako do faroka ciden ko lahorma kalo do su ika lahorma kalo do toye lahorma kalo do su ika lahorma kalo do toye aya bolon ko ni sabakuru ko bila do ko nin kore munye lahorma kalo do su ibete be lahorma kalo do ka ube lahorma kalo tile sabasu akono mais hadisa min fuleni ne hadisul la fulendo hadisa la fulendo basi mujibat al bahiliyati min fuleni ne ko majhul mugomindo adonente mugo donente wala kasurunya hadisa nye hadisa la fule kiritaka donc la hurma kalo hadisa sale site mimbe nyamari ke ni la hurma kalo kasu fo ewa minye muharami sumunum ba kono muharamu kalo suni akono to nana ta ewa tanna ni fe muharamu ibese kaswa okono bo ube akono to nana tanna asurani taswa mesino la hurma kalo to hadisa ma sabati kinya mare ko ikasu kono summa kerekere kaduma la hurma kalo to summa kerekela kadoma nil muharami kalo inte ibese kasundo ke okone me la hurma kalo to summa kerekereya kadu uluma della sahalente ni hadisa masaha Allah fulendo babu fadli sawm wa khairihi fi asr al-ula min zil hijja konni nye bonda e sun fasamantia minye hijo kalo lahya kantige kalo ewa akatan folo suni fasamantia lahya kantige salli kalo ewa aka tile tanfolo suni fasamantia min bola wani ibn Abbas radiyallahu anhuma karisa min Abdullah ibn Abbas malaka je kabu fulabema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka tanuna kishibaka ma min ayami al amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hajil ayam ko ciden ko tile sire te tile munu ni bara nyuma kadi alaye o tile kono kanin tile ubo ya anni ayam al asri la nyine munye minye lahya kantige salli kalo atile tan folo mi mogo be min do ko salliba kalo lahya kantige salli kalo atile tan folo ciden be uludema tile side tejiya kono tile munun soni kanyi kabo qalu ya rasulullah wala jihad fi sabilillah uko alaka cede har jihadu alaka sirala qala wala jihad fi sabilillah ciden ko har jihadu alaka sirala illa rajulu kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay ciden ko fon mugo min de ni ale bora kata jihadula anaka abora na yere kunya na kan na folo ayere kunna kan na folo betara jihadu yorola na foyi masage afoyi masaga ale yere toyara tora ya kan na folo torai otigila mo ka bara nyuma ani minye la ya kantige sallit
watile tan folo sun ulu be se ka bila ɲɔgɔn kɔrɔ ni wote ani baara ɲuman si tɛ kelen ni hadisa rawahu al-bukhari ye hadisa yin bo babu fadli sawmi yawmi arafatan wa asura wa taswa nin fana ye bonda ye arafa don su fasamantiya min bala ani jom mina kalo tanna sunni ana konontonna sunni fasamantiya mun bola والنبي قتادة رضي الله عنه قد سمنا بقتادة ملك جيكبواما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة كو يتشيدن ينكا عرفة دون سو براجي جمانبالا فسمانتا جمانبالا قال تشيدن كو يكفر السنة المادية والباغية أرواه مسلم تشيدن كو عرفة دون سو بك سببه سام من تمنا إلى أني سام من بنا abu ufra junubu ya faye san temene anisa min ben abu junubu ya faye muslimu hadisa yimbo wan nabi qatada radiyallahu anhu qad samina bi qatada malaka je kabwama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyam yawmi asura ko uye chire nyinin ka jomina tanna sunni fa qala yukaffiru sanatal madiyatan rawahu muslim ko jomina tanna sunni yo cide nyininka ko ako samin temena abo junubu ya fa'iye wani ibn abbas radiyallahu anhu iyado arafa don sun obe sam fula de junubu ya fa me jomina tanna sube sankele junubu ya fa samin temena ale bo junubu ya fa arafa don sunni ale be sam fula junubu ya fa jomina tanna sunni alebe sankele junubu ya faila samin teminila ari samina nana ibn abbas burala kaje kabu fula bema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka tanuna kishibaka layim baqitu ila qabil la sumanna tashiya rawahu muslim ciden tumbe jomina tanna sun me chando la ciden ko akoni ala yake ne ye sanwere ye sannata ninya ye mbe kononto nasu katanna faraka muslimin hadisa yimbo me o sai maciden soro balola afatura donc akera sunna ye ciden kam monton bolo anka kononto nasu katanna faraka babu istihbab sawmi 6 ayami min shawwal bonda sabana akanu nendo ika tile worosu mini kalo fanala oba fo fana mako salinchini kalo munambe nunun toye parce que do ko anka fo ninye salinchini ninye salli bay abede salle parce que chide nyereye minye ewa mini salli sungalo ta chide nya wolere ko ewa yomul fitr idul fitr ko mini salli ama wolo de la idul fitr cide nya awole de ko mini salli minye awa hiju be ke kalo min kona ko idul adha ko lehiya lehiya kantige salli cide nya wole ni chogo de la wala wode ato amfana banji janko wole o chogo la akanu nendo mini kalo sungalo ko fambe mi kalo mina mini kalo mini salli kalo ikatile woro su ora fasamantia min bola mini kalo salli fasamantia min be otile woro sunna ani abi ayyuba radiyallahu anhu karisa mina ayyuba fa malaka je kabwama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka cira laka tanuna kishibaka qala man sama ramadana akoni mu'min sungalo su kadafa ثم أتباه 6 من سوالي وكف إيه تلورو تغالا سوالي كالولا إيه تلورو تغالا سوالي كالولا من سالي كالوي كان كشيام الدهر أبيكم إيه سام بسو نين حديث مسلم حديث ينبو أسره نندون حديث ننو سرهولا هذه الأبواب 3 التي أقدها الحافظ النووي رحمه الله نمبوندا سبا من فلانيني ni الحافظ النووي na yebonda saba indo fi bayani ayami yusannu shiyamuhu
الحافظ النووي أين بوندا سبادو نابي تلمون سني سنة نابو بانغاني فمنها أي مما يسن صيامه أبي تلمون سني سنة أيام الأسر أسر جيل هجة الأولى donc tanfolo minye hiju kalo o tanfolo suni o suni ye sunnade fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabi malaka tanuna kisibaka ko ma min ayyami al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyam al-asr tidon ko tile side te tile uside te tile munu ni baranyu makanyo ko kono كني انتلي تنفلوبو وقوله الأمل الصالح نتيدن كبارا نما يشمل صلاة وصدقة وصياما وذكرا وتكبيرا وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وخير ذلك من الأعمال الصالحة نتيدن كو هيجو كالو تلي تنفلو atilew bara ewa bara nyuma kanyi na ko bara nyuma abe salli bala sarakati bo bala sum bala jikiru bala kabaru fo bala qur'ana kalam bala bange baga fula batoli bala shinji tugu bala kanyuma yake kata damfe mo bala kanyuma yake kata ika shigi nyogo mo bala anulu na nyogo na fengo fenya bara nyuma mbede bo kono min yalla ya kantige salli tile tan folo ube hejo kalo tile tan folo ni tiiden ko al amalu salihu abe baranyuma bedeta baranyuma bede ba kono ma min ayami fi sanati aw tile sude te san kono yakunu al amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hajil ayam al asr san tile kono tile tire te tile munu ni baranyuma kanyo kono kaminye ewa hiju kalo tile tanfolo kobo qalu wala al-jihad fi sabilillah uko cide mahar jihad wala kasirala qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharajan bi nafsihi wa malihi falam yarji min jalika bi shay ako har jihad wala kasirala minye hiju kalo tile tanfolo baranyuma kausa har jihad ye ala kasirala fo mo min ka jihadu de ayere borana ayere ana kan na fulo kata jihalu ni foy masagi fa fi haja dalilu labni hadisala ala fadilati al-amal as-salih fi ayyam al-asr al-ula min jil hijja labni hadisala ka fu minye hiju kalo tile tan folo asu fasamantia baye mi siyami wa khairihi maana kabara nyuma ke minye hiju kalo tile tanfulo kabara nyuma ke okono fasamantia be akabara nyuma kele la katimetilo utoka wa fihi dalilu dalla bala fana ni hadisala ala anna al jihad min afdal al a'mal ko jihadu de ye bara nyuma be fasamantie jihadu ye bara nyuma dode munna wali haja qala sahabatu wade kuso sheba ko wala al jihad fi sabilillah ko har jihad wala kasrala parce que sebo tumbe bara nyuma mindo ko kausa ni bara nyuma to beye o ye jihadu ite odi ato tumame chiden ko ako ewa hiji kalo tile tamfolo tile usite tile munu ni bara nyuma kanyo kono kubo sebo be mundo bara nyuma mundo ko akanye bara utoye o ye jihadu ye chiden nyinenga uko hari jihadu chiden ko hari jihadu o fihi dalilu labni hadisala ala fadilati hadhihi al-hal an-nadirati nilla halami fulani nilla halami ni asrulin mancha keli mancha nilla hada fasamancha hadisa yo yiranna wayalla halajumai an yakhruja al-insanu mujahida fi sabilillah bi nafsihi wa malihi har madin ka bojji hadula ala kasirala kaboni ayre ana kan nafulo wa maluhu ya anni silahahu wa markabuhu akan na fule jumai aka bamuru aka yele nan kanfe anu ulu bora summa yuqtal o kofe jugu ba faqa wa yunqaju silahuhu umarkubuhu jugu ba faqa kaka bamuru ta
كاكايل نانكافنتا ويأخذه العدو جوجو بنين بيكتا جوجو بافغا كاكنا فلوتا كاكايل نانكافنتا فهاجا فقد نفسه وماله في سبيل الله ايوا نينتيغي فولي امانكرا انينا امانكرا كان فلولا على كسر الله فهو من افضل المجاهدين نينتيغي لا مغو نيمغو من نيني ني سورو جهادو كلاو بنيو ما ينينده جهادو كلا بنيو ما فسمانتي نين جهادو كلا سغودي فهاجا افضل من الاعمال الثاني في ايام العصر نين جهادو كلا سغو من فلن ني nin ka jahadu kausa sewa hiju kalo tiletan folo ka bara nyumawe nin jahadu kala sugu ale ka jahadu kanyi kateme sewa minye hiju kalo tiletan folo ka bara nyumawe wa ijawaga haja al amalu fi ayyam al asr tadaafa fadluhu awa nin bara nyona kera minye hiju kalo tiletan folo nin bara nyona kera okono do farala ka fasamanta ka tuguni nini jahadu kela sugu ale ka jahadu kausa kateme hiju kalo tile tanfolo ka barawma awa kuma mana na ale ka jahadu imbenna hiji kalo tile tanfolo ma do farala ka jahadu fasamantaka hiju kalo tile tanfolo ni mogo min bora na yere kunya na kan na folo kata jahadu la ala kasirala jugu yi yere faga yi ka bamurta wi ka yelenan kan fenta ika fasamantia jahadu ka fasamantia dobe faraka be jiri de tukuni wa min al ayami allati yusannu siyamuha awa abeti le wala tukuni tile munu nusunna do kasu yawmu arafa donsu wal yawmul ashir min shahr al muharram ani yawa don tanna tile tanna minye muharramu tile tanna jomina kalu tile tanna fana sunna do لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أبي قتادة كحديث قصة الله كجي كباما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة كو يتشيدن ينك عرفة دون سونين قال يكفر سنة المادية والباقية تشيدن عرفة دون سوني سام من تمنا أني سام من بنا كو أبو جنوب يافا المادية يعني التي انتهت سانت من مني سام من بنا لأن يوم رفة في آخر شهر من العام والباقية هو يكفر سنتين سام من تمنا إلى بس عرفة كلو إيوا مني عرفة بكلو منا عرفة دون على بكلو منا سان كلو لباندو سان كلو لبا بس جوري هجا نو بورا درو محرم دبنا سان كلو لبا وديه donc ewa arafa doni bo osuni de la lianna yawm arafata fi akhir shahri min al-aam parce que ewa arafa don sunni be kalo de la san kalo laba arafa don sunni be odela odi ato sammin temena arafa do bo o ya faye asuni bo ya faye wal baghiyata ani sammin tora na nyesilembe na abo fana junubu ya faye فهو يكفر سنتين ولا عرف دون سوني بسام فلا جنوب دي يافا وسئل عن صوم يوم عاشوراء ويتشيد نينكا جوم من التنا محرم فنتنا سونيما قال يكفر سنة المادية أكو سام من تمنا إبورا سام منا دونك أبو جنوب يافا فهو أقل أجرا من صوم يوم عرفة minye jomina tanna sunni o baraji ka dogo kateme arafa don sunnika وما ذلك نكفروك ينبغي أن يصوم ما أسرى تاسوا أكنونندو من يكونونتونا جومنا كونونتونا محرمي كالو كونونتونا كانوني يكوسو كتانا سو كفراكا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال parce que ala ka ciide ala ka tanuna ksiba ko la yumbaqitu ila qabilin akon ni ne tora kata san mimbena ni ne tora ni ewa san mimbena ni tora nyoye la asumanna tashiya be kononton nasu yani mali ashir kafaratannaka ni alay sanna to yirinna be kononton nasu katanna faraka
ولأنه أمر أن يصوم يوم قبله ويوم بعده أن تشيدن نعمر لك يكدونسو أني يكدونسو أكوفي مخالفة ليهود بورك يهودو سوسو mais hadisa min bena ninna ko aye donso anya ka donso akofe o ba aye donso anye o ba ka donso akofe do bo hadisa laf don ka ba do bo hadisa lafu o be hadisa min kakene ika ewa kononton nasu katanna faraka mais bunu seminu ya doya li annahu amara an yusama ciden nyamralike ko ika donso anye ika donso akofe mukhalafata li yahud purka yahudaw soso lianna yawm asra yani yawm al asr min muharram parce que jomina tanna muharram tanna infulede huwa al yawm alladhi anzala Allah fihi Musa wa qaumahu alay Musa na ka mugo kishi muharram tanna de ka firawna na ka jama halati wa akhraqa firawna wa qaumahu ay firawna alay firawna na ka jama tojila jomina tanna donde alay Musa na ka mugo kishi ka firawna na ka mugo tojila fa kana al yahud yasumunahu shukra lillahi azza wa jalla ala hadhihi ni'mati al ajimati yahudaw tumbe jomina tannasu muharram tannasu nube asupuka ala barikada ala yenni nema ba min kuye na yi Musa na kan mugo kishi anna Allah anja jundahu ko ala ya ka kele bolo kishi Musa na ka jama wa hajama junda shaytan donc min ye shaytane ewa ka jama ala ye ewa shekera uluma kulu halati anja Musa wa qaumahu ala ye Musa na kan mugo kishi wa akhraqa fir'auna wa qaumahu ka fir'auna ka na kan mugo to ji kono ko halati فهو نعمة عظيمة من النعمة بعد ولهذا نند قصو لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة تمام تشيدن نانا مدينة وجد اليهود يصومون يوم أسرى تشيدن يسر يهود وبي يوم من محرم التنو باسو فسالهم عن ذلك تشيدن يمينن كولا مناو بنين دنسو ساموسا فقالوا هذا يوم نجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه يهودا كوتشيده مو كوني ني دوندي دومني علي موسى ناكمغو كيشي كفرعون ناكمغو هلاكي فنصومه شكرا لله أو يهودا باسو كبركة عليه أي موسى ناكجما كسلمين كي وقال صلى الله عليه وسلم ألك تشيدنكو ألك تنونا كشباكا نحن أولى بموسى منكم aunde ni sonjia kaka ni Musa kishiliye kateme auka aunde ni sonjia kaka ni Musa kishiliye kateme auka lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhina mahu awla an-nasi bil anbiya'i sabiqin parce que chide sallallahu alaihi wasallam ani mo munu faralem baka ulude kaka ni nabi nyuma temenu ulude nabi nyuma temenu nkasuru ulude kaka ni nabi nyuma temenu nyakatemu mugoto beka munna alaka kuma koso inna awla an-nas bi ibrahima lalladhina tabauhu wa haja an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin ibrahima ka kibariyala alako hada madawna mugonunni ibrahima kasuru mununi ibrahima ka jenyogonyana ka kanu kasuru oyede munun tugura ibrahima la yere kanyana ma yakono wa haja nabi anini nabi nyuma ala kambe an ka chidema ani mugo munun faralembaka ewa ala fana de ye mu'mini bisinyoy min kakani mugo mini ibrahima ka bisinyogonya kaka oyede ibrahima yere tilela mun sonna tamu tugura ko ani nin nabi nyuma min ye chiden sallallahu alaihi wasallam ani munu faralembe chiden ka mu'minu fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahqqu bi Musa alaihi salatu wasalam min al yahud awa chiden de ni Musa ka bisi nyogonya ni Musa ka kanu kasuru kateme yahudiya ka lianna al yahuda kafaru bihi parce que yahudiya fulu kafirani Musa wa kafaru bi Isa alaihi salatu wasalam yahudiya kafirani Isa fanaye وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم يهوديا وكفرني محمد فناي تشيدن كله ني كافرنا تشيدن كله كافرني تشيدن بي
munun b'a fɔ k'aw ye Musa mɔgɔw de mais Muhamadu ko ma sɔn u ma sɔn Musa yɛrɛ nasara munun b'a fɔ aw ye Isa mɔgɔw de Isa ka ciden yan sɔnna ma mais Muhamadu ka ciden ma sɔn ma u ma sɔn Isa yɛrɛ ka ciden ma najuma kɛlɛ ni ya galontigɛ ye nabi ɲuman bɛ galontigɛ ya donc yahudiyaw ciden si tɛ ni yahudiyaw sɔnnen ba ka ciden ma u tɛ diina kɔnɔ u kafira ni Musa ye u kafira ni Isa ye u kafira ni Muhamadu ye awa nasaraw fana kafira ni Isa ye u kafira ni Muhamadu ye u kafira ni Musa ye a ci tɛ nabi ɲuman si ka sira kan u bɛ sɛtane de bolo an'u yɛrɛw fasamahu aw ciden yasu wa amara an-nasa bi siyamihi ciden mɔgɔw ɲamariya k'u ka muharram tannasu illa annahu me cide amara an yukhalifu al-yahuda alladhina la yasumuna illa yawm al-akhir ciden ɲamariyali kɛ ko akan manton ka yahudaw fonko ɲɔgɔnɲan k'u sɔsɔ parce que yahudaw bɛ tanna dɔrɔn de su ako ale ka manton ka yahudaw sɔsɔ ka an nasuma tashiya awliha ka an nasuma tashiya komi an ka kɔnɔntɔn na su awli hadiya asara ube an ka tan kelen na su mali asiri ka fara tan na kan mana ciden ɲa ka manton ɲamariya yahudaw ka sun cogo an ko o fonko ɲɔgɔnya yahudaw tun bɛ tan nan de su ciden ka manton an ka kɔnɔntɔn na su ka tan na fara kan ube an ka tan na su ka tan ni kelen na fara kan awi salasatan ube an ka tile saba in bɛ su an ka kɔnɔntɔn na su ka tan na su ka tan ni kelen na su ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله كابن القيم وخيره أكون نند كوسو دونك بغاو دويا فو على كون نيما كمي ابن القيم ولنا يغنون أن صيام عاشوراء 3 أقسام كو عاشوراء سون sabadero يوم من التن محرم التن سون sabadero أنت سوم عاشوراء وتاسيا فلو يكا تنسو أن يكونوا تونا وهذا أفضل الأنواع يوم من التنسو نشوكو من كوسا كسون شوكو بيه محرم التنسو نشوكو من كوسا كسون شوكو بيه وين نinde ka kononto nasu katanna faraka ninde kausa nasu nchoko be fulana anta suma asura wal hadi asara wa haja duna al awwal asun chogo ya fulana ika tannasu ani tanikelena nimfana kanyi nemmirbe following koro fasamantiala asabana anna suma asura wahdahu sabana anka tanna dronsu ika tanna dronsu fakariyahu ba'dul ulama medoni ka bawo doyo ke makaruye ko katanna dronsu kadawla doni ka bawo doyo ke makaruye lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi mukhalafati al-yahud ko paske cide ko aye anya maryanka yahudaw soso waraqasa fihi ba'dul ulama mais doni ka bawo do fanaye no yakala ni jadil mi'ad في هذه غير الإبان لبون قمنيات إبن ننصري جيجو فلانا بي ولون فلا أني فلا إبن ننكما صروي bon نسمي رحمه الله فلك سنشوكو سبافو أسراء الله أكو دو كو تانا انتاي مكرهوية دو كو مكرهو كتين كون نغيا بالا يكاسو أي سبا دي فويا مي ابن القيم يرو دولا بناني فو سنشوكو ناني o sun cogo nani museminu yere koriya ke kato masarhu kono na ko awi salasatan ube ka don sabaso o de sun cogo nani nai do ko ika ewa kononto nasu katan nasu katani kele nasu o ko niye ninke ninna fa be ke jumaye ewa abika kalo kalo tile sabasum boye na ya suri kala da yoye wala asura sun cogo kera jole sisa nani ka kononto nasu katanna faraka wode kawsa be ube katanna su katani kelnasu o fana be folo nju koro fasamantiala a ube katanna doronsu sosori bola dori ke baw bolo
ube kasaba imbesu konontonna tanna tanikelena وكذلك من الأيام التي يسن صيامها أو أبو تشوكلنا أبو دونا دومن سنة 6 أيام من سوال من سوالي كالوي ويه من ميني سالي كالو كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم وفنا تنا سنة دو كم النبي أبو أيوب كهدي سكنو قال من سام رمضان أكون مغمي أبو أيوب كو تشيرن كون مغمي يسونغالو سو ثم أتباه 6 من سوالي وكوفي إيتي وورو توالا سوالو كالولا ميني سالي كالولا كان كشيام الدهر بكم يسامو مسو فسر العلماء ذلك دونك بغاو يو او توسير مونيه كو كروك مونيه بأن الحسنة بأثر أمثالها باسكو بارا نيما كلنيا كي على بسرطان فيكون رمضان سهرا بأسرة أسهوري سان كالو يجوليه كالو تاني فلاتيا ها نيه سونغالو كاتيلي بي ورو ها سونغالو كاتيلي بي سبا oye san kalota baraji oye san kalota su baraji yo soro ola barak nyuman kele ala basara tande sungalo tile saba o jorani kalota inye sungalo tile bi saba ha ote o jorani kalota inye donc lenkele ala ba is asara tale wa yakunu 6 bi 60 yawma mais ni tile woro insu o fana be jo ni tile bi woro parce que ça kalonani kalotani fula san kalotani fula san yere be tile ewa keme saba ani bi woro ote tile keme saba ani bi woro kalotani fula be odema bo sisa tile bi sungalo tile bi saba oye tile keme saba inta tile bi woro min tora minye ewa mini kalo tile woro a jorani tile bi woro iye sansu mbam sansu abe komi samu me suni baraji dirima ni sungalo sun katile woro faraka wadi ata ko yakunu 6 bisanatin bi 60 yawma wa huwa saharaini donc tile woro o fana be joni ewa tile bi woro joni kalo fula sungalo tile bi saba jorani kalo tayne tile woro suin fana jorani kalo fula nye fala haja o ninka yusannu lil insan ija tamma siyama ramadana uyake sunna hada madenye niye sungalo suni dafara أن يصوم 6 أيام من سوال إكا من السوال من سوال إكا تلورسو سوال كالولا ميني سالي كالو ني سونغالوسو كدافا تلورسو أفنالا وليعلم إكادو أنها لا تصام قبل القضاء يعني نوكا فامي متلورو ينتي سونغالو جرومين بولا أسراليني دي ni mogo mi sungalo jurube ela ete se ka tile woro insu foiki ka jurude sarafolo yani law kana lil insani yawmun wahidu min ramadana na ya soro sungalo tile kelen tora ela jurula wasama 6 iye tile woro su fa innahu la yahsulu ala ajri jalika cide nye baraji min fo eto soro tile kele ni sungalo juru tile kele jurun tora ela eye tile woro insu ko tile kelen juru to ila cide nye baraji min fo eta soro lianna rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasgala kachira la katanubaka ana akishina tanubaka qala man sama ramadana ciden ko ni mo min sungalo sude o man alayhi yawm wahid min ramadana lam yakunu samahu mo mi har ni sungalo tile kele juru be la e ma sungalo be sufolo bal sama ayama minhu eye tilew dode su sungalo kono ima besu man kana alayhi yawm
faqad sama tis'ata wa isrina ni mogo minye sungalo telekele jurubila eye bikon eye mugani kononto resu o man kana alayhi yawmayn ni mogo min ni sungalo ewa jurula tin tile fula jurube ela faqad sama samaniyatan wa isrina eye mugani segi desu mana ni sungalo kera tile bisaba de sisa tile keren jurube ela eye tile jolisu ha mugani kononto ni sungalo kera tile bisaba de tile fula jurube ela eye jolisu mugani segi ema sungalo besu wa rasulu sallallahu alaihi wasallam awa cide ako yaqulu ciden ko man sama ramadan akoni mu'min sungalo sude fa idza sumuta ramadan wa sumuta sittata ayami ba'dahu min sawali ni mu'min sungalo suka bappeu yetile woro su sungalo in ko fe sawalu kalola fa kannama sumuta dahara kullahu abekom yesambe su ni ye shike ni na abekom ye shibe su ishi be ya besu aparaji sawa sumutaha min sani yomil idi awa asun chogo fana yurwali balade akera sawa salli temena doro salli don fulana temena doro parce que ewa pemfule minye sungalo fule salli don o doronde sunuye haramu ye sungalo la ni salli temena salli tile fulana ni eyi ka sunta akera sayi ka sunta odela ewa basi tika wala akera sawa salli tile fulana eye sunke odela wa atiba'ati ba'daha ba'da eye sundu mina salli tile sunda mina salli tile fulana ewa iya atugu nyogo nafana iye tile wori baraji soro sungalo sunni kofe pew hari salli don duguseje salli ewa tile fulana ne eka sunta odela ka betugu nyogo na ka tile woro insu iye tile woro insu aw sumutaha ba'da yawmayn aw salasati ube salli ko fe ni tile fulaye ube salli temenen ko fe ni tile sabaye ni eyi ewa ika tile woro so wodela tile woro so imbaraji be soro aw sumutaha mutatabi'atan ube niye ewa tile woro su kutugo nyogonna aw sumutaha mutafarriqata ube niye tile woro su yere ku tige ka bo nyogonna al amru fi haja washu nin koyi yurwali bala mana tile woroso na kariye salli tile fulana adamina na kariya bila tile saba kateme tile nani kateme kofe ka adamina na kariye tile worin tugu nyogona na kariye tile worin fara kabo nyogona ukasu sawalu kalola doro tile woro kasu wala doro iyu tugu nyogona uyu utugu salli la ewa salli tile fulana ya damina ima damina lo tile woro koni kasoro kalola doro yurwali benin koina lakini law annaka tasahalita me akwe ni ella fura eye no yake kallafu hatta kharaja sawalu wa sumuta eye la fula dongodo sinin ba damina ube ndi dogo kungore ne ba damina tora nindela fo kalo yere banna kalo yere bora sawali kalo yere bora banna ni sunna wala fa innaha la takunu bi hajal adri ete nimbaraji sorode yere de ewa ko bafiete dongodo mbesu ube dongodo ewa dogo kungore nena damina tora wode la ko fo kalo yere banna ni tile wori su kalo werela baraji tasoro allahumma fo antigala fo illa man kana majura do seminu ko fonna yasur mo minye ujura tore mana tile woro sun sawalu kuno ujura de bali masika tile woro sun masala ko misalila an yakuna marida tumami sungalo temene sungalo besu sungalo temene dro sawalu kalola banana de sawalu kalo mbede ke banala masika su ni sawalu kalo temena ni eko ibasara bashitika bisika tile woro insara ni banade yato masika su sawalu kono awi imuratan nufasa ube musomi ni ale tumbe bange joli de la sungalo temena doro ale jigina de ale tumbe bango joli de la sawalu be temena ka bange joli de to muso ina amase kasu bunu seminu bolo
sawalu temenen ko fe nim fana be se ka tile woro yusara ka suwaba baraji soro aw musafira ube tamade ay sungalo be su ka foride me sawalu kalo ye soro tamade nyadela ima se ka sawalu tile woro yusu tama inde koso wala mu yasumu fi sawali tama inde koso e masu sawali kono wa khadaha fi jil qadati etara tile woro su jil qada de kono kalo min tugudembe sawalula fala basa basite eka basite ka wala famurani fanala tile woro su ewa ni yake chogo kaloina ya damina salli ko fe wa a ye français do bila o ko fe ka damina o ya tugu nyogo naw ima tugu nyogo naw tile woro koni ka su sawalu kono dron akasu fana ika ewa juru sarali ko fe de akasoro juru de tila bonni mugo menya aywa no aywa ire de ye ewa lafu de tora ima se kasu sawalu kono no ko ibe tile woro su julu kada kono te barajin soro minni ujura de do ibanane de tundo ima se ka tile woro su a ube musodo atumbe bange jole da ma se ka tile woro su a ube tama de ima se ka tile woro su sawalu bette mene ka wodela ni e ya sara jul qada kono fala basi tika wala wakati sera سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصوم وغيره في عشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم عمل صالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عاشر. اليوم العاشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع